Minä olen Esko Herronen ja hän on Jarkko Läspä. Меня зовут Эско Херронен, а мой зять Ярко Läskä. Ja me olemme lupautuneet tähän pienen hartauden pitoon ja minä luen täältä, tai Claudia voisi lukea tuon venäjäksi, niin säästetään aikaa. Minä yritän sitten vähän selittää sitä. Eli evankeliumi Matteuksen mukaan Мы приехали сюда немного вам проповедовать, и мы можем... se 6. luku. Мы прочитаем текст этого дня, этого богослужения. 19-24. Это текст, который включен в Евангелие от Матвея, 6 глава, стихи с 19 по 24. В этом. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Не собирайте себе сокровища на небе, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а у другом не родить. Не можете служить Богу и маммоне». Kirkkokäsikirjan mukaan tänään on 15 kolminaisuuden päivän jälkeinen sunnuntai. Сегодня воскресенье, третье воскресенье триединства по церковному календарю. Ja yleisaihe tälle sunnuntaille on Jumalan huolenpito. Hyvä osa Jumalan huolenpito. Именно как бы название этого воскресенья хорошая забота Господа Бога о людях. Hiljenimme hetkeksi rukouksen ja sitten Jarkko tulee sanomaan jotain, mitä hän on tästä meidän matkastamme mieltä. Углубимся немного в молитву, а потом Ярко будет говорить о своих впечатлениях. Miten hän kokee tämän meidän ihmisten uskomisen asiat. Hiljennetään rukoukseen. Ярко будет рассказывать, как он переживает или чувствует переживания людей. Углубимся в молитву. Herra Jumala taivaallinen Isä. Господь Бог, Отец Небесный, joka kaitset meitä luotujasi niin kuin lampaita. Который ты заботишься от нас. Auta meitä etsimään sinun valtakuntaasi. Помоги нам искать твою власть, царство. Että me olisimme Jumalalle kelvollisia. Чтобы мы были пригодны для Бога. Turvallisesti luottaisimme armoosi. Надежно мы надеялись на твою милость. Ja nöyrästi ottaisimme kädestäsi kaiken, mitä katsot hyväksi meille antaa. И покорно принимали от твоей руки все, что ты даешь нам. Poikasi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Через твоего Сына, нашего Господа Иисуса. Jarkko, ole sinä hyvä nyt. Mä sitten selitän tuota tekstiä sen jälkeen. Joo. Oikein siunattua pyhää tänne Viteleenkin kaikille. Очень благословенного воскресенья вам здесь, видличанам и Видлице. Minä lupasin, että minä kerron vähän itsestäni. Я обещал немного расскажу о самом себе. Ja että miksi olen tänään täällä Vitelessä, Venäjän Karjalassa. Именно почему я нахожусь здесь, в Видлице, в российской Карелии. Tulin tänne tämän appiukkoni Eskon kanssa, joka tänään toimittaa tämän tilaisuuden Kokkolasta. Приехал я из Кокола вместе со своим свекром, который сегодня будет вам проповедовать. Olen kasvanut kristillisessä kodissa.
Я рос сам в христианской семье ja saanut kyllä kristillisen kasvatuksen. и получила христианское воспитание. Mutta elämä ja tämä maailma on vienyt minuakin välillä hyvin kauaksi Jumalan armosta. Но однако эта жизнь и наш окружающий мир меня тоже иногда увлекал далеко от христианской жизни Ja hänen valtakunnastaan. и от его царства. Mutta onneksi meidän isämme, Но, к счастью, наш Отец, Jumalamme on armahtava isä, Господь Бог является милостивым Отцом, ja hän ei kutsumistaan kadu. и Он призывает и не кается, что призывает к себе нас. Minä uskon ja tiedän, että minulla on aina ollut hyvin paljon ihmisiä, jotka ovat rukoilleet minun puolestani. Я верю и знаю, что у меня было очень много людей и друзей, которые за меня молились. Niinpä minäkin tuhlaajapoika olen saanut palata Jumalan suureen perheeseen. И так я забыла, как это называется. Но я вернулся опять к Богу, как блудный сын. Minä ihmettelin joskus 90-luvulla uskosta osattomana. Но я в 90-е годы жил без веры, без участия веры. Ja olin joskus vihainenkin appiukolleni. Иногда я даже был злой в отношении к своему свекру. Mitä ihmettä tuo mies oikein tekee? Я думал, что удивительного этот мужчина делает. Kuskaa kaikkea roinaa tuonne Venäjälle ja tuhlaa varoja ja työaikaa tuollaiseen turhuuteen. Возит всяких людей в Россию, везет туда какие-то товары и тратит свои собственные деньги. No, meillä oli silloin yhdessä rengasliike ja tuo aika on nyt ollut ja mennyt. У нас была тогда общая фирма, но то время уже прошло. Mutta mitä se appiukko silloin touhusi? А чем же занимался мой свекр тогда? Se Jumalan valtakunta ja se Venäjä on edelleen olemassa. Оказывается, Царство Божье и Россия по-прежнему существует. Ja täällä minäkin saan olla tänään. И оказывается, и сегодня я могу быть здесь. Mutta kyllä minä nyt olen täällä tuon saman appiukon kanssa täällä suuressa Venäjällä. Тем же самым со свекром я нахожусь тут в Великой России. Suuressa Venäjän maassa tapaamassa kristittyjä. Именно в этой Великой России я встречаю христиан, Uskovia veljiä ja sisaria, jotka kaikki ovat samanlaisia Jumalan luomia, kuten me. встречаю верующих сестер и братьев, которые равны все в Царстве Божьем. Ja me olemme myös kertomassa Jumalan rakkaudesta. А также мы можем рассказывать или рассказываем о любви Божьей. Meitä hänen lapsiansa kohtaan. Именно о Его любви в отношении к нам, к Его детям. Ja kuten Esko kertoi, niin saimme olla täällä viikonloppuna Aunuksen seurakunnan 30-vuotisjuhlilla. Как Эско уже говорил, мы именно вчера были на празднике 30-летнем Алонской церкви Святого Креста. Aunuksen hienossa kirkossa, jonka rakennustarpeita appiukkonikin oli kuskaamassa noin 25 vuotta sitten. Хорошей Волонецкой церкви, куда именно 20 лет тому назад мой свекр привозил туда товары строительные. Ja täällä on ihan samanlaisia Jumalan luomia ihmisiä ja kristittyjä kuin Suomessa ja kaikkialla muualla maailmassa. Здесь есть такие же созданные Господом Богом христиане, какие есть по всему миру. Ja kristityt ovat samalla lailla vähemmistönä täällä kuin Suomessa ja monessa muussa paikassa. Но христиан часто бывает меньше, чем неверующих людей, как в России, здесь, так и в Финляндии, и на любой части мира. Monet kysyivät minulta, kun me lähdimme Suomesta, että miten sinä uskallat mennä nyt Venäjälle, kun tämä maailmantilanne on nyt mikä se on. Многие спрашивают, как ты осмеливаешься ехать в Россию, так как в мире что-то происходит необычное. Ja täällä olen kyllä myös kuullut samanlaisia kysymyksiä, että kuinka te pääsitte tänne ja uskalsitte tulla. Здесь я слышал почти такие же вопросы, как вы сюда приехали. No varmaan itsekin olisin silloin 20-30 vuotta sitten kysellyt tällaista.
Конечно, и сам наверняка уже 20 или 30 лет тому назад мог бы задавать такие же вопросы. Ja kyselinkin silloin, että miksi appiukkoni hyppää täällä Venäjällä. Да, конечно, тогда сам себя уже спрашивал, сам себе ставил вопросы. Почему мой свекор ездит в Россию, как бы прыгает в Россию? Kun hän olisi ihan yhtä hyvin voinut nauttia elämästä ja kotisohvalla tai tehdä jotain muuta, silloin minun mielestäni hyödyllisempää. И, конечно, вместо этого он мог бы находиться дома и приносить там дома, на месте, больше пользы. Mutta silloin en vielä tuntenut Jumalaa, Но тогда еще я не знал Бога, isääni ja luojaani. не знал Отца Своего, Создателя Своего, Enkä sitä, mitä hän on käskenyt meidän tehdä. и не знал того, что Он просил нас делать. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsiksi. Идите, сделайте все народы моими учениками. Niin kuin tuossa aiemmin sanoin, niin jotkut ihmettelivät, että lähdemme tällaisessa tilanteessa Venäjälle. Как уже раньше я говорила, многие удивлялись там, дома, что мы в такое время могли поехать в Россию. Mutta itse koin tilanteen ihan päinvastoin. Но сам чувствовал состояние наоборот. Juuri nythän meidän täytyy mennä. Я теперь понимаю, теперь именно нам надо ехать. Jumalan kaikki lapset ovat samanarvoisia. Для Бога все дети равноценны. Jumalalle ja Jumalan lapsina me emme ole Будучи детьми Божьими, мы не являемся suomalaisia, venäläisiä, ukrainalaisia, vaan taivaan kansalaisia. не являемся каким-то русскими, финнами или украинцами, а мы все являемся народом Божьим. Sisaria ja veljiä Jeesuksessa Мы Kristuksessa. являемся сестрами и братьями в Иисусе Христе. Jeesus kuoli siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Иисус умер на среднем кресте, на горе Голгофы, Meidän ihan jokaisen syntien tähden. за грехи каждого из нас. Ihan meidän jokaisen puolesta. Именно за каждого из нас, Jotta saisimme iankaikkisen elämän. чтобы мы с вами получили бы вечную жизнь. Nyt kun olemme muutaman päivän olleet täällä ja kiertäneet täällä Vitelessä ja Aunuksessa. Теперь, когда мы уже несколько дней были здесь в Видлице и Волонце, Ja kun saavuimme viime keskiviikkona, niin samana päivänä Venäjälle julistettiin liikekannalle pano. мобилизация. Но в то же время, в среду они приехали, в то же время в России объявили мобилизацию. Olen saanut myös nähdä sen äitien ja isien tuskan. Я видел тоску отцов и детей, отцов и матерей. Joiden lapsia se mahdollisesti koskee. Ну, детей, которые, вероятно, мобилизация это коснется. Sitä tuskaa en voi ymmärtää. Мне трудно понять эту тоску. Ja sen tuskan edessä menee sanattomaksi. И поэтому перед этой тоской человек становится бессловесным. Eikä minulla ole mitään muuta ohjetta tai keinoa. У меня нет никакой программы или средства. Kuin että meidän tulee kääntyä Jumalan puoleen ja rukoilla. Только нам остается молиться и обратиться к Богу. Rukoilla venäläisten, ukrainalaisten ja kaikkien niiden nuorten miesten puolesta, jotka joutuvat tällaiseen mielettömään tilanteeseen. Молиться за всех людей, которые оказались, и украинцев, и российских людей, за всех, которые оказались в такой ситуации бессмысленной. Itse omalta kohdaltani en ajattele niin. Со стороны самого себя я не так думаю. Että en pelkää, vaikka minua varoitettaisiin, kun lähden jonnekin viemään sanomaa Jeesuksesta. Я не боюсь, если меня даже предупреждают, когда я иду раздавать Слово Божье, проповедовать, раздавать Слово Божье. Koska hän on mukanani ja varjelee minua. Потому что Он со мною, и Он меня охраняет. Ja Jeesus on kuollut puolestani ristillä. Потому что Иисус умер на кресте и
за меня ja voittanut vastustajista viimeisen kuoleman. и победил смерть против противников. Vastustajani ei voi saada minulta kuin tämän jo vanhenevan näkyvän ruumiini. Именно противник ничего не может другого получить, как мой организм мой видимый. Mutta henkeä hän ei minulta saa, А душу он не может взять, vaan Jeesus Kristus on sen jo lunastanut Kolkatalla. потому что Иисус Христос на горе Голгофы уже искупил. Mutta tiedän, että tämä ei lohduta yhtään niitä vanhempia. Но, однако, это, может быть, не совсем утешает родственников или родителей. Ja isovanhempia, joiden lapsia viedään sotimaan. Именно, конечно, и также взрослых людей, детей, которых берут в армию бороться, сражаться. Siksi meidän tulee rukoilla Jumalaa, että hän kaikkivaltias lopettaisi tällaisen mielettömyyden. И поэтому нам надо молиться, обращаясь к Господу Богу, чтобы это всю бессмысленность Господь Бог прекратил бы. Ja kun minä täältä palaan Suomeen, lupaan rukoilla näiden venäläisten ja ukrainalaistenkin puolesta ja viedä myös tätä viestiä ja rukouspyyntöä eteenpäin. Я, когда приеду на свою родину, Финляндию, я буду молиться и за русских, и за украинцев, и за всех молодых людей, чтобы бессмысленность это закончилась. Että kaikkikin Suomen kristityt yhtyisivät tähän rukoukseen ja että tämä mielettömyys loppuisi. Буду предлагать, чтобы все люди в Финляндии тоже молились за это. Rukoillaan vielä yhdessä tämän asian puolesta. Давайте вместе еще помолимся за это дело. Rakas taivaan Isä, Дорогой Отец Небесный, sinä olet luonut meidät sinun lapsiksesi, Ты создал нас и сделал своими детьми, tytöiksi ja pojiksi, sisariksi ja veljiksi. девочками и мальчиками, братьями и сестрами. Mutta me emme ole eläneet sinun tahtosi mukaan, vaan olemme tehneet syntiä. Однако мы не жили по Твоей воле, а грешили. Me puhumme pahaa toinen toisistamme. Иногда мы говорим плохое друг о друге. Ja emmekä ole eläneet niin kuin sinä olet käskenyt meidän elää. И не жили так, как Ты предлагал нам жить. Rakastamaan lähimmäistä niin kuin itseämme. Любить другого, любить ближнего, как самого себя. Vaan yhä tänään, А сегодня, kuten sinä olet Raamatussakin kertonut, как уже Ты в Библии рассказывал, veli nousee veljeä vastaan. брат борется против брата. Nyt me tänään täällä Vitelessä haluamme rukoilla näiden vanhempien puolesta. И поэтому здесь, в России, мы хотим молиться за наших старших, jotka ovat huolissaan lapsistaan tämän tilanteen takia. за родителей, которые беспокоятся о состоянии своих сыновей, детей, Ja niiden nuorten miesten, jota tämä asia koskee. и за тех молодых людей, мужчин, которых это дело касается. Isä, sinä olet kaikkivaltias. Отец, Ты всевластный. Me ihmiset olemme vajavaisia ja syntisiä. Мы, люди, грешны, недостаточны. Mutta armahda meitä ja lopeta tällainen mieletön tappaminen. Благослови нас, прости нас и запрети это бессмысленное событие. Ja kosketa heidän sydämiä, Коснись их сердец, joilla on valta ja mahdollisuus lopettaa tämmöinen у которых mielettömyys. есть власть и способность прекратить это. Isä, tätä me tänään täällä pyydämme ja rukoilemme. Отец, об этом мы сегодня здесь просим и молимся. Isä, sinun nimessäsi, aamen. Во имя Твое, Отец Небесный. Аминь. Muistatte tuon tekstin, jonka Claudia teille luki, Matteus 6, 19-24. Вероятно, вы запомнили текст Евангелия, который мы прочитали, Евангелие от Матвея, 6 глава, стихи с 19 по 24. Minä toivon, että te jaksaisitte kotona sitä tutkia vaikka Raamatusta. Я думаю о том, что вы можете этот текст найти дома, в Se on täällä Библии. suomenkielisessä Raamatussa
nimetty päällekirjoituksella Jumala ja Mammona. Именно в финской Библии дано озаглавление этому тексту «Бог и Маммона». Jos on niin, että jollakin ei ole raamattua, niin voi sanoa mulle sitten tilaisuuden jälkeen, mä yritän hankkia sen. Если кто-нибудь найдет этого текста после нашей службы, вы можете подойти ко мне, и я вам покажу, где найти этот текст. Minä yritän lyhyesti nyt selittää tätä kohtaa. Я постараюсь коротко рассказать по этому тексту, объяснить этот текст. Eli tuon esille niitä asioita, mitä minun pienen pollaani on tullut tässä, kun olen tätä lukenut. Постараюсь я рассказать о тех вопросах, которые возникли в моей голове. Tuossa on yksi sellainen asia, joka on huomannut. On mielenkiintoista, että Jeesus puhuu melkeinpä samaan hengenvetoon. Это удивление очень приятно, когда мы читаем этот текст. Иисус говорит как бы в одном духе. Syntien anteeksi antamisesta, paastoamisesta ja varallisuudesta, eli rahasta ja omaisuudesta. Именно Иисус Христос говорит о прощении грехов, о собственности, когда постятся о событиях поста. On helppo ajatella miettiessään anteeksi antamista ja paastoamista. Конечно, очень хорошо, когда человек задумывается о прощении и о посте. Nuo asiat ovat ikään kuin sellaisia, jotka suuntautuvat tuonne Jumalan valtakunnan puoleen. Это такие вопросы или дела, которые направлены как бы Царству Небесному, Царству Бога. Tuntuu jotenkin sopimattomalta puhua rahasta tuossa samassa yhteydessä. Как-то кажется bесполезно говорить в этом смысле и в этой связи и о деньгах. Raha kun vaikuttaa niin maalliselta ja jopa synnilliseltä asialta. Потому что деньги кажутся как бы слишком земными и как-то и грешными. Kuitenkaan Jeesus ei ajatellut näin. Однако Иисус не так думал. Hän ajatteli ihan päinvastoin. Иисус думал совершенно наоборот. Hänen puhuessaan rahasta ja omaisuudesta. О его речах о собственности, о деньгах. Hän puhui siitä useammin kuin monesta muusta yksittäisestä asiasta. Конечно, он говорил об этом чаще, чем о других единичных делах. Jeesus ei nimittäin peljännyt puhua tuosta meille niin tärkeästä epäjumalasta. Иисус не стеснялся говорить нам о ложном Боге, Rahasta. о деньгах. Tuo raha ei saa tulla meille epäjumalaksi. En tarkoita sitä, että meidän tarvitsee tuhlata rahat mihin sattuu, mutta että ne ei saa olla meille tärkein asia, vaan Kristus on oltava tärkein. Я не говорю о том, что деньги не должны, я говорю о том, что деньги не должны стать ложным Богом, и что их можно тратить как попало, потому что это не самое главное, а самое главное для нас Иисус Христос. Raha ei sinänsä ole, se ei hyvä eikä paha, se on ihan neutraali asia. Деньги как бы не хорошо, не плохо, это как бы нейтральное дело. Ja se on niin kuin muutkin ihmisten keksinnöt. Voidaan käyttää oikein tai voidaan käyttää väärin. Это то же самое, как что придумано людьми. Можно их тратить правильно, можно тратить ложно, неверно. Joko hyvin tai huonoihin tarkoituksiin. Или на хорошее назначение, или на плохие. Tässä yhteydessä Jeesus mainitsee vaarallisimman rahankäyttötavan. В этом смысле Иисус как бы предупреждает о неправильном употреблении и использовании денег. Vaarallisinta on kiinnittää siihen sydämensä. Очень ложно и опасно, вернее, присоединить деньги к своему сердцу, то есть думать только о деньгах. On monesti tässä maailmassa nähty, että se on kohtalokosta rakentaa elämää omaisuuden ja rahan varaan.
Очень, уже жизнь сама доказывает, когда человек строит свою жизнь только на собственности и на деньгах. Jos ihmisen turva on täällä ajassa, Именно опора людей в этой жизни varallisuudessa ja rahassa, есть только, допустим, о средствах и построено на средствах и на деньгах. maan päälle kerätyissä varoissa. Именно если человек строит только свою жизнь на основании собственности, Voi sanoa 100% varmuudella, että se turva ei kestä sitten kerran iankaikkisesti. можно сказать, что эта опора никогда вечно не будет опорою. Ainoa kestävä turva on taivaassa. Единственная опора, которая все выдерживает, это опора на небе. Pyrkii tulla Jeesuksen Kristuksen yhteyteen. Стремление стать в единстве с Иисусом Христом. Se on sellainen aarre, että sitä ei pääse mitkään turmat eikä tuhot tuhoamaan siellä taivaassa. Это такое сокровище, которое ничто не может уничтожить ни на земле, ни на небе. Meidät, jotka suhteellisen monet täällä Venäjälläkin on kastettu kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Мы люди, которые крещены во имя триединого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Me saamme olla tuon kasteemme perusteella Jumalan lapsia uskomalla siihen, että Jeesus on sovittanut meidän syntimme Golgatan ristiin. На основании этого, будучи крещенным триединым Богом, мы должны быть уверены в помощи Господа Бога. Ja siitä kasteesta sen verran vielä, että tuo vanha katekismus Webelius Suomessa on luterilaisen kirkon katekismus, joka on 1800-luvulta. Есть в Финляндии катехизис Вибелиуса, который с 800-х годов, Se on 1800. 1800-е годы. Ja siinä kerrotaan, että kun ihminen kastetaan, Там рассказывается о том, когда человека крестят, Jumala ottaa hänet lapsekseen. Господь Бог берет его к себе как своего ребенка, человек становится его детем. Poika pukee hänet vanhurskaudillaan, eli tekee Jumalalle kelvolliseksi. Сын его, сын Бога делает его, этого человека праведным и делает пригодным для Бога. Kolmas Jumalan persona, Pyhä Henki, synnyttää uudesti ja tulee asumaan ihmisiin. И третья персона, Дух Святой Господа Бога, делает пригодным человека для Бога. Raha ja omaisuus on annettu meille, jotta käyttäisimme sitä Jumalan tarkoituksiin. Деньги и собственность даны для человека, для нас, для того, чтобы мы auttaisimme lähimmäisiämme ja ystäviämme. Использовали бы его правильно, помогая друзьям своим. Ei sen tähden, että kiinnittäisimme siihen sielun. А не для того деньги даны, чтобы мы всю душу возложили только на это. Tuossa viimeisessä jakeessa 24 sanotaan, että В последнем стихе от Евангелия от Матфея говорится о том, kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Никто не может служить двум господам. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Если он одного будет ненавидеть, другого любить, jos hän pitää toista arvossa, или одному станет hän halveksii toista. Если одного может... Ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Если одного, допустим, считает своим другом, а другому наоборот asia ei ole против, pelkästään varakkaiden ongelma. человек не может... Se on meidän tavallisten ihmisten ja köyhienkin ihmisten ongelma, että me kiinnymme siihen johonkin tavaraan tai omaisuuteen. Это товар является проблемой почти каждого человека. Если человек ставит свою жизнь только на основе товара или денег. Sana palvella tarkoittaa oikeastaan orjana olemista. Слово служить означает быть рабом. On tärkeää huomata, ettei Jeesus kieltänyt meitä olemasta kahden Herran palvelija tai kahden Herran orja. Иисус предупреждает человека, чтобы он не был рабом
двух господ. Jeesus ei sanonut, ettemme saa palvella yhtä aikaa Jumalaa ja mammonaa. Иисус говорит, что нельзя служить одновременно и Богу, и маммоне. Tiedätkö, miksi Jeesus ei sanonut niin? И Иисус не так говорил. А знаете ли, почему Он так не говорил? Se on mahdoton asia palvella kahta Herraa. Это потому, что невозможно служить одновременно двум господам. Hän ei sanonut sitä, koska siinä ei ole mitään järkeä. Он не говорит так, потому что никакого разума в этом Se ei нет. kerta kaikkiaan onnistu. Это не посчастливится. Pieni vertaus tuosta asiasta. Есть маленькое сравнение об этом деле. Ei kukaan meitä kiellä seisomasta yhdellä ja kahdella jalalla yhtä aikaa. Никто не запрещает нам стоять одновременно на одной ноге или на двух Sekään ногах. ei muuten kyllä onnistu. Saat kokeilla, jos haluat. Но это не посчастливится стоять одновременно на одной и на двух ногах. Sitäkään ei tarvitse kieltää, koska se on mahdottomuus. И этого можно не запрещать, потому что это невозможно. Jeesus vain toteaa, ettei ihminen voi yhtä aikaa И Иисус только доказывает, что человек одновременно palvella sekä mammonaa että Jumalaa. не может одновременно служить маммоне и Богу. Tuo mammona-sana on peräisin tuolta jostain aramean kielestä. Маммона слово исходит из языка арабского. Se tarkoittaa samaa kuin suomalainen sana omaisuus. Omaisuutta, mä en tiedä mitä se tarkoittaa venäjäksi, Lauria tietää. Но это по-фински означает собственность. Ну, meillä sanotaan собственность. Mammona ei ole sinänsä negatiivinen sana. Он негативный. Ei ole. А маммона слово не является негативным словом. Sillä on sama merkitys tosiaan meillä Suomessa kuin omaisuussanalla. Но в Финляндии это слово обозначает то же самое, как собственность. Tuohon omaisuuteen vain liittyy omat kiusauksensa. Однако к этой собственности у нас чаще всего присоединяются свои искушения. Ihminen voi alkaa palvelemaan sitä Jumalan sijasta. Человек может начинать служить этой собственности вместо служения Богу. Se, joka tekee meidän vaeltamisemme vaikeaksi, То, что делает нашу жизнь трудною или наше путешествие трудною, meidän on oltava Jumalan valaisemia ja valossa. нам надо находиться освященными Бога, находиться во свете Божьем. Tuossa Raamatun kohdassa, jos luet sitä, niin siinä kerrotaan jakeessa 22 ja 23. В библейском тексте, в стихах 22 и 23 рассказывается, silmästä eli ruumiin lampusta. здесь говорится об оке или о глазе нашем. Siksi Jeesus varoittaa omia oppilaitaankin ja meitäkin. Поэтому Иисус предупреждает своих учеников и тоже нас предупреждает. Elämästä omaisuuden ja sen kartuttamisen ehdoilla. Именно жить на основании только собственности. Me saamme ystävät tänäkin päivänä tässä Vitelen kirkossa. И, дорогие друзья, и сегодня мы здесь, в Видлицкой церкви, можем Uskoa syntien anteeksi antamukseen. верить прощению грехов On Kolkatalla kuolleen Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. во имя умершего на кресте Голгофы Saa uskoa Иисуса synnit Христа anteeksi. и в Его дорогой Ihan крови ilon ja vapauteen ja rauhaan saa. можем получить прощение грехов, Ja vielä своей sen verran. радости и к миру. Jesaja 53 siellä 1-6 kirjoittaa, eli profeetta Jesaja. И пророк Исаия пишет: Hän oli runneltu meidän pahojen tekojemme tähden. Он был истязан из-за наших плохих дел. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä olisi rauha. Наказание было на нем, чтобы у нас Ja была hänen, eli Jeesuksen правда. haavojen hinnalla, niin sinut kuin minutkin on parannettu. Ценою его ран на теле мы Sitten siellä 11 jakeessa vielä sanotaan, että hänen tuntemisensa kautta еще в 11 rakas стихе. palvelijani tekee teidät vanhurskaiksi eli Jumalalle kelpaaviksi. И в этом тексте еще говорится о том, что
именно Господь Бог делает нас праведными и пригодными для Бога. Eli Jeesuksen tuntemisen kautta me saamme tulla Jumalalle kelvollisiksi. Иначе говоря, в познании нашего Господа мы можем быть пригодными для Него. Hiljennytään vielä rukouksi. Помолимся еще. Pyhä kolmiyhteinen Jumala. Святой Триединый Бог, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Отец, Сын и Святой Дух, Heikkojen väkevyys ja murheellisten lohduttaja. утешитель наших печалей Väsyneiden voima. и сила уставших, Ahdistettujen puolustaja. угнетенных, вернее, помощник угнетенным и защитник. Ole luonani, kun saatana kiusaa minua. Пребудь с нами, когда сатана искушает нас, Haluaa eksyttää epäuskon ja epätoivoon. который хочет ввести нас именно в неверие Ja vielä epäilemään Jumalan armoakin. и ведет сомневаться в милости Божьей. Sydämeni on silloin ahdistettu ja kiusaukset sitä saartavat. Тогда искушение, вернее, искушает нашу душу. Ja kun nuo taistelut ovat minulle liikaa, Так как эта борьба для нас является сложной и ненужной, ole sinä Jeesus turvanani. прибудь опорой для меня, Иисус Sinä paras Христос. lohduttaja kaikessa hädässä. Ты лучший утешитель во всех бедах. Ole minun voimani, valoni ja pelastajani. Прибудь моею силою, моим светом и моим Спасителем, Että saisin voiton ja saisin perinnön luonasi iankaikkisen kruun. чтобы я была на стороне победителя и могла попасть к Тебе, к Твоему венцу. Anna meidän kaikkien kansojen herätä meitä sanallasi niin, että etsisimme sinun sanastasi totuutta. Пробуди всех нас, людей на земле, чтобы мы знали Твое Слово, Estä sodat, присоединялись. viat ja onnettomuudet Прекрати войны и всякие ja несчастья. kaikenlainen turha oikeassa olemisen tarve. Именно дай нам необходимость быть в верности Ja и että saisimme hoitaa праведности, ja palvella toisiamme чтобы мы могли tahtosi служить mukaan. друг другу при помощи Тебя. Anna voimia uskoa Kristus sinun sanasi lupauksiin. Господь, дай нам силы, чтобы мы верили в Твои обещания, Pahat työt voisivat loppua. чтобы все наши плохие дела закончились. Jeesus, sinun nimessäsi me tätä pyydämme. Во имя Твое, Иисус Христос, мы об этом просим. Luemme yhdessä otsinas, Isä meidän. Давайте мы вместе прочитаем молитву «Отче наш». Isä meidän, Отче joka наш, on taivaassa, сущий на pyhitetty небесах, olkoon да sinun nimesi. светится имя Tulkoon Твое, sinun да придет valtakuntasi, Царствие Твое, tapahtukoon да sinun будет tahtosi воля myös maan Твоя päällä niin и kuin на земле, taivaassa. как на небе. Anna meille tänä Хлеб päivänä наш meidän насущный jokapäiväinen дай нам leipämme. на сей день. Ja И anna meille прости meidän нам долги syntimme наши, anteeksi, как и kun мы mekin anteeksi прощаем annamme должникам niille, нашим. И jotka не ovat meitä веди нас vastaan во rikkoneet. искушение, но Äläkä избавь saata нас meitä от kiusaukseen, лукавого, vaan ибо päästä Твое meidät есть pahasta. царство, и Sillä sinun сила, on и valtakunta слава ja во voima веки ja веков. kunnia Аминь. iankaikkisesti. Aamen. Аминь.